Patal fatu Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo so fo. A mai so ta po inga tama matina matua. Fela va mo mai ai tato fa salonga le nei tu la. Malo le soifua o sine fa. Talfalava o le tala to tuli loa i le va o le fionga pale mia ma le sunga lauli al mali toa. O le sole o tu ina mai ai fa ai unga lo ia ale fionga pale mia fia me na o mimta afa. Ua whaamuta aloa i ai nei terminate. Ia le tofinga o le fionga ia lauli o le mali e toa le wateo plata i wao fosi o le Minisita o whaatoanga ma whainga whaiva. Ila na saunuanga tustusia ele i mama le ilo iloina o le neimta upu talu o na whaailoa whaalawa i tele ia mōlianga wa awhiai le fionga le Minisita. E pei o na ia whaailoa le vaiaso ua te nei o le whaamsinonga o le manu lea whaaltula fono. E ava noa mo so stangata Samoa e sa ili iai le amio tonu. O le tūlanga tāl whengai le au o na whaanga solo iai neim tā upu. Peita ia iai a whianga o le malo o na o le tōwhinga wha Minisita. O lo o aia ia ili whaavai o le malo tuto o tasi o Samoa. Ala wha altula fono e whaafoe ai tōwhinga tau waloa o le pūlenga wha tonu. Ili saunanga tustusia lava lea le whionga le pāle mia o tā ua e whaapea fo'i o na whaatulanga ai ma au lape. Mō nei tōwhinga ina ia whaatu mawina pea i le ami o sao, integrity ma tau le leia. O ia ta ua sa sausi le lao ina o le nei mata upu ma le fionga le Minisita i le nei vai aso ma whaailoa manino i ai filfilinga e lua mo ia e pei o na ia le mata upu tolu pui e pui o le whaavai. O le filfilinga e whaamawai mai lona tōwhinga a toai mal filfilinga e whaamuta lona tōwhinga. O le filfilinga e whaamawai mai li tōwhinga. Sa filfilia e le fionga le Minisita i na ua whaatula ina mōlianga e whaasanga i a te ia lua o tasfitu. A o avea Minisita o whaatuanga i le nā vai tau. Peita i na ua tā pālo na whinangalo e whaamawai mai lona tōwhinga i le mta upule nei na te le italiaina. Mai i le ilo ina totoa o le nei mta upu le utaunu uai i le whaaiunga. A le fionga le pāle mia e whaamuta le tōwhinga o le Minisita o whaatoanga mwhainga whaiva e pei ona tau ave e le fionga ia la auri a le mali e toa le watea pula ta iwa Fosi Schmidt e tu sai mo le mta upu tolu pui e o le whaavai e a fuatu le whaamaluina o le nei whaiunga i le aso le nei aso se fulu o Januari lua o lua lima. E multa ia a ia ingo tu la fona mwhainga whaavai le malo i tūlanga o le ofisa me tōtino o lo o whaongaina mō le tōwhinga. Sa nol pāl mia, e iai i tu aso i so wai i al tātou wholanga. Peita i tātou te whaatua tua ina pēa le upua le atua, na te le tu ua, na te le tu ulafo ina i tātou. O le naval whainga malo, ia tau napo, i le tu la fono, mai nau pēa ina ia muli ta ia. Ele se malanga Lady Samoa fa o tau nui Amerika Samoa le so. Talu na tau fia ile malanga na nafi le soivo Januari mo le saonga le mu. O tulanga lolo wal ngā tai fale mo le fola ngal va i tutuila. Wa fua ile tau fia o le malanga maasan yai ile fai unga o le vai aso. Peita ile tali mai el ofiso va aina o tato silingi el tai on Leilua. Ono o tau fia le tu mau mo le saonga le mu malanga va a Leilua se taimi e toi faawa wai i le vaya so fau. Peita i sa alu lava le malanga o le vaya so taluai. Na toi fo i eil fai tau sa lau le au fai ngā ruenga le stakisi. Sa fai mālolo ngā mai a inga mo le lua vaya so. Mali ipatia mai le Talanei News, mai tutuila. O ta uai le sunga atu funga fa fo i palepua. E o atu le iwa se 10% le tele au fai ngā ruenga na ngā lulua i le asunga fua. Na fatu a toi e ai ngā ruenga ale falei ale stakisi Samoa. Mai o iai le wha moe. E toi fo i atu leisi vaenga lau whai ngā ringa il malanga le vaa le Lady Naomi wha o le vaia so nei. Peita i whailoa mai le pulenga le ofisa va imta autu o le ale ai se malanga le vaa mo Amerika Samoa ona o le lolo wā o le tau. O le teimi nei le whaleia o le te le lewa lau whai ngā ringa o tangata atu i Samoa o lo o ngā lue ina. Mai o se amatanga fia mo le company le neito sangal to tele tangata whai ngā ringa. Ia e atu i lea so mua wha atusa i tausanga ua tuana i peo na lipatia. Mai sa wha mea lofa atu el company pusa tuna mpepa taloloa mo le au whai ngā luenga.
Masa fai fo ngā ruenga wha le leia o le company Leilua mai aso, le ana mālolo ai ana ngā ruenga. O le tau fia i pea, o le ala vai amli ka Samoa mo le saunga le mūpei tai, o lo wha aua wai lava whamlanga inga, i le vao upolu masawai i. O lo tu mau pea ia winga lolo wao le tau, i lo tatu watunu. Ma wafa amalo si ai fo ilapta inga o timu nga mamafa. O le ta vilinga vai o savili, so ta ia tu iai, le vaenga fa atupla ia o ta ia inga o savili ma timu nga leo lo ta oto i sae o fiti, po o saute sifo o Samoa, ma iai le va ai mamao e ono fa solo, ina fa atupla ia ma nga imali e ane i saute i sa sae, e ono ta oto tau la lata mai i le atunu upeitai, o winga lolo wao tau e so ta i le ta vilinga vai o savili, o le a whaawa upea o nga fiaila u whanua uma, ma o ngā sami uma o Samoa, se ia aulia lea so sā o mua. Whaamalo sia mai ai ia lapata inga o timunga mamafa, lapata inga o lolonga, lapata inga mo o ngā sami, whaapea savili malolosi. Inisi o tala tuli loa le mta upu, a le vaeng wha upwhai po le malo le fās, le whaatuatua i le itua Samoa utasi, malana whai ngā malo e umane lava le ao o le aso ananafi. O whaatatali se tala whaalawa i tele mai le official pālemia. I se taunu unga lona whina ngā loe whaamalo lole fiongal Minisita o whaatuanga, ma whai ngā whaiva le sunga la ulia mali e tōpula te i vao le watea 4C Schmidt. Peitai, o le afiafi po, ana po na whaatu ailoa ni ai ilunga, le sauna ngā aloa ia mai le sunga la ulia mali e toa. O ia, e le i whaamawai mai tōwhinga Minisita o Kapeneta mai le whaamawai foi. Peitai, o le mta upu lea, e silia i le ono i tula o whale ai le vaenga wha upwhai e le whasi lea solua. Mai lea wauli e te ane lava le fitu i le po o abau lava whilawhila fo ingo finangalo o le wha whale tui. E pe o na mōni mawina mai le tātou pa angai so tanga le pule ngā le whas i le motol tofi lau i le afiafi. Sa finangalo i le pālemi e wha mawai ese mai la auli mal tofinga Minisita. Ai te iane e le o le finangalo le nā o le to atele o le usunga fono i le afiafi mo le na o le luas fuluiva na awa iatu i le whelo inga. Ma toe le le iai le lātou mata upu. Toe soa lau pule ai ma wha awa wai ngā luenga le malo mai le na afiafi. Ai o le malamane o le tai au o le aso lulu na tso ai na toe whelo iai le pāle mia malauli. O ina ana toe loa ne ai o lo finangalo lava le pāle mia wha mawai lauli ma le tuwhinga Minisita. Ma o mai ai ana nafi le sotofi. O talia se whaalinga tustusia mal palmia e po i folava ele ai. Ma tātou whaalongoi nai loa le saunoanga whaalawa i tele la aule le mali e toa. O ia ele i whaamawai e mai le Kapeneta mai le whaamawai foi. O le a tātou tuli mata ia tau o mangole ne yaso. Ai wo o maitala e toe usu ai se feilo inga whaapitoa al whaafaltui le so. Ai o saunoa le sunga la auli o le alawa le whai ungal tamaita i pāle mia e avane mo ia o sauni e talia. Ma tā pena i loa leisi la sanga o le anga i le lumanai. E ui o timunga mamafol nei vai aso a sa whatau nuu lava. Ngā luenga whaawa o le malo e pe o le talia alo i ai o le sui o le malo i apani Samoa. O le sauninga na whaele ofisa o le ao le malo i vai lele. Wa sui tulanga i nei i le amupasa ua toe foi wa umalon taimi le sunga a Senta Keisuke le fionga rai o Taro Suzuki. Wasilia le 5 tau sangal whapaangal nei a Samoa mai apani, ma fola ai e Suzuki lona mana onga ia whaawa waipea, le nei whapaanga mo le manuia o tunu Leilua. Ai o le finangalo fo ile nao le fionga le whaao le malo Samoa, tuimleli whano vale to a swalau vi Leilua. E peo na mōli mawina, i whaamaunga le whaamtalanga whaalawa i tele, o le sunga Suzuki e tele ngā luenga whaalvao malo ma tōwhinga i lona i lawa tunu o Iapani, sanga lue mai ai e au fiai, ma le avea ai masui o Iapani le tunu o Suetena. Ua whaitau vai aso talu ona tau nuu i Samoa, e whaasauni mo lona tōwhinga wa amatalia ai nei, mo leisi tolu tau sanga. I tālonga o le maloa ia i o chai o petaia i le la fusoanga maneli New Zealand o David Naika i le fusoanga i le pole so lulu vansonei, a so valo Januari ua whaamawina ai, o le lona lua sulfitu ai leo ana fusoanga i le se whaia ina. Ai o le lua sultasio na fusoanga na tau fia mo le saunga le mua na panga. O le fusoanga lea i le pole so lulu na tau fia foi ia le taamilo sanga lona whai na ua whaitau minute
Ele itu ilungala na panga matu mawe lava fusi siampini el IPF o le cruiserweight. Ili poti whawao malo mai Australia o le fuso anga watu tilo ai chai opetaya pe after ito ina iai o se la fuso anga lea maleli Mexico Gilberto Ramirez Sanchez. E lua fusi siampini o umia le nali o le World Boxing Association le WBA o le cruiserweight talu mai mati o lua wha sa ia umia i fo le fusi o le WBO o le super middleweight mo le tolu tausanga lua fesfulu ono lua fesfulu iwa. Se tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo iaso e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e fo i aso atai au se wha poponga ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.